ubutaka bw'Uburusiya bwa Kursk bwari bwarigaruriwe na Ukraine. Amakuru y'impamo aturuka muri Kremlin, muri perezidansi y'Uburusiya, aratangaza ko ubu ngubu Abarusiya bamaze kubwigarurira bwose uko bwakabaye. Aya ni amakuru atariho ivumbi ngiye kubagezaho. Amakuru rwose nikuriye kuri source, ku isoko. Mbere yuko dukomeza rero ni mukande subscribe. Abantu bakande subscribe ndabashimira, mbasabira rwose kurebwa neza n'Imana. Abantu bafata umwanya bagakora like, bagashyiraho ka comment, bakanashinga ku bana, nabo ndabashimira cyane, mbasabira kurebwa neza n'Imana. Wowe utarakora subscribe yikore, nubona kanyu kande like, nubona kanyu kore comment, ndetse nubishaka unakore share. Ibi biraduteza imbere, biteza imbere channel yacu, binadufashe kujya tuno dukora. Nta studio ihari, ariye mwumva mutujwi hanze, mujye munatwihanganira, dukeneye no gukora studio. Ibyo nta kindi cyatuma bigenda neza nuko mwakora subscribe muri benshi, mukajya munareba video rwose umwanya munini, mugakora share, mugakora like, mukaduha na comment uburyo twanoza ibyo dukora. Turabashimiye, reka dukomeze rero. Ikinyamakuru News 18 Click kiratangaza ko kiragira kiti Russia claims the capture of Kursk border region. Bati Uburusiya bwamaze kongera kwigarura ubutaka bwa Kursk bwari bwarafashwe na Ukraine. Umugaba w'ingabo z'Uburusiya utwita Chief of Russia's General Staff Valery Gerasimov ahamagaye perezida w'Uburusiya agira ati Comrade Commander in Chief, umuyobozi mukuru w'ingabo zacu z'Uburusiya, today, uyu munsi, the last settlement of the Kursk region, the village of Gonal, has been liberated from Ukrainian units. Uyu munsi agace gato kari gasigaye ko muri Kursk karimo ingabo za Ukraine, mu mudugudu wa Gonal, twamaze kuhigarurira, twamaze kuhagarura mu biganza byacu. Ati ibyo bikaba bisobanuye gutsindwa burundu kw'igisirikare cy'Uburusiya cya Ukraine. Birazwi ko ingabo za Ukraine ni ingabo z'amahanga zihurije hamwe. Ati ibyo bisobanuye ko gutsindwa kwabo. Yego. Ati ibyo bisobanuye gutsindwa kwabo kwa burundu. Yavuze ngo defeat, the defeat has been completed. Niko mbivuze mu cyongereza uko babyanditse bimeze. Akomeza agira ati the plans of the Kyiv regime to create a so-called strategic bridgehead and disrupt our offensive in the Donbass have failed. Ati strategy ya Kiev yo kwa Zelensky yo gushyiraho yo gukora amayeri ya gisirikare yo kubuza Uburusiya kubasha gutera muri Donbass. Donc ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya muri Donbass, Kiev yatekerezaga ko nibafata Kursk bizaca intege igisirikare cy'Uburusiya mu gukora ibikorwa bya gisirikare muri Donbass. None wenda bakaba bakohereza inite zabo zose muri Kursk kurwana. Yari karavuga ati cyangwa se wenda no kuba bafunga n'umupaka nyine abasirikare b'Uburusiya ntibabashe gusohoka ngo bagere muri Donbass. Aravuga ati rero iyo strategy ya Ukraine ubwo nuvuga ko twayishyize hasi. Nicyo yarimo asobanurira perezida w'Uburusiya, yamuhamagaye kuri video conference, cyo bita video conference, abimubwira gutyo. Turakomeza tureba n'icyo perezida Putin yabivuze. Nyuma yo kumva iyo nkuru nziza rero, perezida Vladimir Putin yagize ati ndashimira abasirikari mwese
ndashimira abasirikare mwese n'amayinite yose mubarizwamo, mwe mwese mwagize uruhare mu kuburizamo cyangwa mu gutsinda ubunazi bushya, icyo gisirikare cy'abanazi bashya ba Ukraine badutereye igihugu bagafata agace kacu ka Kasika. Ati rero abo banazi ndashimira mwe mwese mwagize uruhare mu kubatsinda no kubashyira hasi. Translation is treason. Putin yagize ati donc mvuze uko ikinyamakuru cyabyanditse mu cyongereza kugira ngo nibura mu cyongereza babyumve neza ku buryo buri direct butarimo translation, kuko translation is treason niko bajya bavuga. Yagize ati I congratulate all personnel of all military units that took part in the defeat of neo-Nazi formations that invaded Russian territory in the Kursk region. Ati ndashimira abasirikare mwese amba mu mayinite yose yagize uruhare mu gutsinda abanazi bashya bari badutereye igihugu bagafata agace ka Kursk. Akomeza agira ati the Kiev regime's adventure has completely failed. Ati aventure cyangwa ukwigerezaho kwa Kiev kwatsinzwe, kwacitse amazi, and the huge losses suffered by the enemy, including among the most combat ready, trained and equipped, including with Western models of equipment, forces of the Ukrainian armed forces, and these are assault units, special forces, will certainly be reflected amongst the entire lines of combat contact. Yagize ati nshije muri make mu Kinyarwanda, yagize ati igihombo umwanzi yagiriye hariya mu gutakaza abasirikare bakomeye barimo aba special forces, abantu barwanaho rukomeye, harimo abanyamahanga bavuye muri NATO n'abandi. Ati igihombo yahagiriye ntazakibagirwa, kizaba kimwe mu byo bazahora bibuka. Ariko ikinyamakuru cyo gikomeza kigira kiti Kiev yo kwa Zelensky bahakanye ibyo Putin yatangaje, kuko Putin yahise abitangaza kuri televiziyo. Ati bahakanye ibyo Putin yatangaje, ahubwo Kiev nyine babyise ko ari propaganda cyangwa icengezamatwara ndetse n'ibyifuzo. Putin yakomeje agira ati kandi nk'uko ikinyamakuru kibivuga kiravuga ngo Putin said full defeat of Ukrainian forces enables further advances. Ati gutsindwa kwa burundu kw'igisirikare cya Ukraine muri Kursk biradufasha kwa avansa noneho ku gutera imbere kurushaho imbere muri Ukraine. Ariko ku rundi ruhande Ukraine ntibyemera, nk'uko ikinyamakuru kibitangaza. Abanya-Ukraine, igisirikare cya Ukraine cyakomeza kivuga yuko imirwano gikomeje mu gace ka Kursk, yuko rwose batarahakurwa burundu. Ariko ngo twabivuze, ibyo byose Putin turamuzi, ntabwo ari umuntu ushobora kwikina. Ubwe yatangarije isi yuko Ukraine bayitsindiye burundu muri Kursk. Putin ubwe yabitangaje kuri televiziyo irebwa n'isi yose. Igisirikare cya Ukraine cyakomeje, umujenerali wo muri Ukraine yakomeje avuga yuko nta ibyo bavuga yuko ngo abasirikare babo babaye encerclés cyangwa encircled, yuko bagoswe, ngo ntabiriho. Ariko nyine Putin we, nk'uko ikinyamakuru kibitangaza, nk'uko nawe yabyigaragarije, Putin wari mu ntsinzi, arabyina intsinzi rwose. Ikinyamakuru kikakomeza gutangaza yuko
korea ya ruguru nayo yagize uruhare muri iyi ntambara, ngo ikaba yarohereje abasirikare 14,000. baravuga ati North Korea sent 14,000 soldiers to fight alongside Russia in Kursk, yuko korea ya ruguru yohereje abasirikare 14,000 bajya kurwana muri Kursk bafatanya n'Uburusiya. Ikinyamakuru kigakomeza kigaragaza yuko n'Uburusiya bwabyemeje, kuko General Gerasimov ngo yashimiye cyane abanyakorea ya ruguru ngo uburyo barwana, ngo bararwana kabisa shoulder to shoulder. ngo General Gerasimov praised North Korea troops for fighting shoulder to shoulder. Iki kinyamakuru gikomeza, kino kinyamakuru cyitwa nyine News 18 Click, gikomeza kigira kiti Russia claimed enemy encirclement in Kursk but intelligence disputed it. ngo Uburusiya nyine butangaza ko abasirikare ba Ukraine bagoswe n'ingabo z'Uburusiya, ariko ngo intelligence ubutasi bwo mu burengerazuba bugatangaza yuko atari byo, donc bukabihakana. Ahubwo ubwo butasi bwo mu burengerazuba bwo bukemeza ko reka mbibanze mbibye mu cyongereza ngo intelligence reports confirmed many Ukrainian troops withdrew from Kursk. bo batangaza ko ahubwo ikiri cyo nuko ingabo nyinshi za Ukraine zasohotse muri Kursk, zavuyemo, zarahunze. Hanyuma rero Zelensky nawe agatsindagira ibyo ngibyo agira ati ngo Zelensky stated the Ukrainian troops mission in Kursk was accomplished. ngo Zelensky yivugiye ko mission y'ingabo za Ukraine muri Kursk y'abasirikare, donc mission yari yajyanye abasirikare ba Ukraine muri Kursk yararangiye, ngo yaratunganye rwose. Urumva ni ibintu byo no kwiterekanya abagabo, niko bigenda, ntago watsindwa ngo nawe witsinde. Ibintu byumvikana kandi birumvikana. Urumva nta nubwo ari Zelensky urimo kuvuga, erega Zelensky aba ari nk'igipupe cyo bita puppet mu cyongereza, aba ari nk'igipupe kirimo mikoro, hanyuma Etats-Unis d'Amerique na European Union, ni ukuvuga OTAN muri rusange, abantu ba OTAN bakaba bafite telecommande, bafite uburyo bakoresha ikoranabuhanga, bakavuga ya mikoro iri mu gipupe cyitwa Zelensky ikarangurura amajwi. So we know, turabizi neza ko Zelensky ari puppet, nta nubwo yitaye ku we mu mutima we, nzi neza ko ashobora kuba atekereza ku buzima bw'abanya-Ukraine, ariko akaba adafite ububasha bwo kugira gute bwo guhakana ibyo ategekwa na OTAN na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe wamukoresha, niwe wamushyizeho, niwe wamugaburira. Imitungo atunze yavanye muri perezidanse niyo. Urumva nawe kuva muri komedi, tuvuge nka Nyakso, ufashe nka Nyakso ukamugira perezida, yumvikana ko hari urwego umuvanye umujyanye mu rundi, ibyo wamusaba byose gukora yabikora. So na Zelensky nuko nta bundi bubasha afite, nta yindi experience muri politike, ahubwo we ni puppet ikoreshwa n'abanyamerika n'abanya-OTAN, ni puppet icometsemo mikoro tu. Ubutaka bw'Uburusiya bwa Kursk bwari bwarigaruriwe na Ukraine. Amakuru y'impamo